A si šla kdaj na Comic-Con? I want to. Tako, a ni to Paradise za Fujoshi? Ja, je Paradise, sam je vedno tako, jaz grem na Japonsko takrat, ko familija hoče, ne, in pol ni nikoli takrat, ko je komike, ne, pa itek moram jaz tam naokol teč s fotrom, da tolmačim tiste slovenske slikarje in japonske ljudi. So I go there for work lately, nimam časa, da bi šla na komike, razen če se moj fant odloči, jaz pa hočem iti stran od celega sveta in stran od vsega, jaz hočem iti na Japonsko. In pol zorganizira vse cel let in najde najbolj cheap karte in najbolj cheap hotele in pol nimam več izgovora, da ne bi šel na Japonsko in prevajala spet za njega, ker... A posta v kapsulah. Ne. Je našel Comfy v Osaki, je našel en Airbnb, ki je bil ful boljši kakor v Tokiju. Ta, po moja ženska, ki je to rihtala, je dala vse minimalno, kar rabiš. Veš kaj? Airbnb v Tokiju ni imel olje za kuhati. And I was like, why do you do this to me? In je imel samo tako vinegar. Kje je soy sauce? Kje je olje? Kje je basic shit? Samo vinegar je bil. What the hell? Show je tako staple celotne kulture. Dashi pa vinegar. Where's the soy sauce? Je tako full. What is this? In pa greš v Osako. What is this? In pa greš v Osako in ti naštima oil, soy sauce, dashi, sake, mirin, vse, kar rabiš. Pa tudi detergent za pucati. V Tokiju ni bilo detergenta za pucati. Tam v Osaki mi je pa naštimalo še detergent in mehčalec in še air dryer je imelo še za une-cune. Ni bilo dishwasherja, which is fine, I'm used to doing by hand. Ampak v Tokiju je imel dishwasher, ampak drugo je bil pa shit. Zakaj Japonci nimajo pečic, razen za ribe? Zato, ker ni toliko... Mislim, v japonski kuhinji nimaš toliko jedi, ki bi rabil pečico, razen ribe. Like, you don't have oven. Pečenka. Nimaš pečenka. Ker delajo ribe, ki so večino ali kuhane, ali pa one mini roasted, ali pa surovo ješ itak, pa nimaš ti pečenka scene. Pa itek je meso toliko drago, da se... Pečenka scene. Ja, ni toliko cheap meso, da bi lahko pečenko šel tako malo delati. Ja, torta pa običajno kupaš, ne? Ja. Oh, yeah, that's true. Pa imaš one shortcake, I guess, kar je bolj pogosto, ja. In pa če toliko imaš na razpolago drugih stvari, da se nimajo tega. Pa sej je veliko slabih stvari, nimajo dvojnih ali pa trojnih okn, imajo samo enojna okna. Izolacija je shit. Kakšne stvari so prav tako like. A si zdaj končala? Zdaj še I was fidgeting a bit and I just kinda shaded it. To je zdaj podpisano, torej dražba 20 €. Ja. Izhodiščna. Awesome. In ne vem, kater kader to vidi. A se vidi v kadru? Se vidi, ja. Awesome. Čepune cool. Evo, to je zdaj naslovnica mange, ki bi se imenovala... Gaiden. Something Boys Love? Gaiden. Gaiden bi bil. Ne, to je reverse harem, ker je ena ženska No, it's not a harem, I'm just watching. No touchy, I just watch. To je soft harem, Paul.